nzariranyishe kajya kwirira turyo hano mu Murage restaurant bar. Iyi restaurant yitwika niyo humura hano muri Vunga rwose. Kajya kwirira turyo. Wa Serverisha. Server. Wanza ni turyo shaka inzarinyishe mwana. Bimeze bite? Atutanya nuza coronavirus. Ako ndikubona mwarabikemuye da. Ndikubona hano hariho kakanagira ukarabe ugakabanza wakaraba neza cyane. Si ibintu mubikoresha gusa. Kibano muri muvu. Okay, nzanira uri server. Chaka kugira ngo nzanire utwo kurya vanga makaroni agafiriti byose melange ya byose mbese. Ariko uje gushiraho nakakirida kwako ndi nyine umuntu w'umbosi mwana. Igihe ugira vava kwakwanya vava. Navasha. Ja. Nurebe ibyo byiza. Jewe niki mbakundira gose. Mutanga care neza. Restaurant ngo n'umurage. Murage. Agafiriti korone washaje baba we. Oho. Aka gacuri mwoka bya biri bikibano muri Vunga. Agatwazi sho. Arimo n'ikirungo asante. Ego ko. Save akira shop. Muri abantu b'abagabo. Restaurant umurage. Muri abantu mukomereza ngo. Nuko sho. Aya. Arakirere ko twabaye none se. Yewe data ubu nduzuye rwose murakoze. Akira shasuze. Tumeze. Murakoze. Wahariya ngo ni restaurant ngo n'umurage. Ntago meruka gafiriti. Ariko hari ibintu numvishe mu boss yasabye. Server. Anje niko yavuze ngo server. Server. Hola. Ndabona mwari rasta. Rasta. Umva server. Ibi cywa mu boss yasabye. Ndamubona. Bizana. Ariko kirida nyinshi. Umva se. Kirida nyinshi. Nabyumva. Sikunda. Umva. Yebanza ni ibintu nanazi none ibintu. Je nta nubwo njya mbyumva ariko wacu nawe. Ariko nasiye batugabanya n'ibiti muri restaurant. Ubusiti. Asi. Ewe. Jenda byibishoboka ibidashoboka ndabisiga ku meza. Uzi niba twisuza amafaranga kandi mfite ibiti mu ngo mu gitari cya myinshi amafite yararwara ibiti byinshi. Ariko ndacunga igiti. Cyangwa shabe n'ibiti biraje akose. Nta ribi. Ndagibyo ndi kubona. Asa umugore wanje namukizwa n'iki. Nagurisha igitoki. Buri misozi 6. Ako nari ndavuga ko bangari bamfashe bakaci cyatanu. Bangari baciye cyatanu. Ndagenda nabire pese ko nabibwiye umugore gica. Ariko nanye n'inkumbu y'ibiryo. Aka restaurant n'umurage ko n'umurage. Restaurant n'umurage. We serveri. Mwana yagihera kwame. Serveri waje tukakwishura. Serveri katari kuzango tumwishura. Mutanga kiya neza ariko utinda kwitaba. Wapfa amatwi wowe. Natinze ariko biraho. Yasha. Cyamafaranga yanyu mutanga service neza hano. Neza cyane rwose. Gachi rwose igenderere. Murakoze cyane. Nawe kabisa ibyo bya restaurant kabisa. Mfasha kado. Server. Nako aje ni server. Kado. Aje ko lishura gahe. Magana arindwi boss. Magana gahe? Magana arindwi. Magana gahe? Magana arindwi. Magana arindwi?
magana arindwi. ntabwo nabyemera magana ubu si uriya mubosi rero ko yagusabye kirida wamuhaye kirida nje wigeze uma kirida nje nigeze njya kirida None se boss ukeka ko biriya biryo tuba twabitoraguye? mbese wagenda ukazanira ibyo biryo kirida wayinyereka nje kirida nige kirida nje wamuhaye wangaburiye kirida Boss magana arindwi ntabwo ari ugusubiramo. hari resitora za turuwasi nje naje hano zikari turuwasi si mu murage hajya nangahe Magana arindwi. ni ibiki koko mana umugore aranyica none asa nje nagurisha igitoki uzi imisozi nagiye nje nanyuze mu misozi 5 none uri kunyishyura magana arindwi nzi ko ndishyura magana 3 Ibyo ni ibibazo byawe, ibyo ni ibibazo byawe ntabwo bindeba magana arindwi. birabe kunkubita bitarimo ariko njewe ntabwo magana arindwi Kuko bitagusa. Inkoni magana abiri ngakongeza ijana. Gukoropa bitarimo. Jukanguti ngo inkoni magana Magana abiri ngakongeza ijana gukoropa bitarimo. cyo kose tumubarira amafaranga na nifite yawe kena nzi ko amaye ibyo bya dese wenda twebera hajye ibintu kangaye do Boss ubu bugoro wagira ubu bukere wagira ariko ninagurisha igitoki nagikuye mu murima wacu byabise tubimenye. ako ni umugore wacu naje kugurisha wayabonye wagaye amafaranga ndakwishyura Ariko turuzi ni magana abiri na mirongo itatu ubunyebwase. ndakuramira ndagomba gukora kubera kuri kunuka kandi umukiriya Boss bura hari igihe uri kugira ngo imikino irimo boss nta mikino. No mungo mitwajyamo boss. cyane kwishyura ndagukata 50 Oya no mungo